Kasih oli. Wah, payah anjing. Duduk ah. Nyawa dah aing minum sia-nya ye. Tadi nih. Minum lah. Aing jadi game kitu. Kumaha carita nih teh? Ditipu manor aing teh si anak itu gegenah mesti gawe teh. Pas poe sana. Jalannya sekali heula. Tuh sia teh daguan eueuh tika asal jelema teh. Aing dang teh geus kabur aing teh balik pokok. Sedih aing. Wah, balik. Iki baju ge menang pamer di jalan endorse anjing. Ya game ya. Di mana? Teuing sampaian batu. Kita mah cana budak SD. Cari oli nya. Anjing. Masih juga di baju men. Tinggalin. Bah mate. Ini bari joget Brazil tadi. Bahuetan. Kulon. Bisa tahu bawetan deh. Kulon ada kilo seetik. Nah itu tuh. Bawan pas juga aing. Bawa met. Ayo, ayo. Emel magong balik teh kacau aing mah. Push up. 1, 2, 3, 4, Tayo. Men, kenon men. 5. Anjing. Hoi. Mang, 5. Jadi kieu jadi. Ih, ai. Miskin men. Tep. Mang. Game ultimate mana eta, Cok? Bangkung gemel anjing. Oh, ini. Cokot siapa na di banget buat gemel. Aing era game aja jadi bagus ah. Jangan ah, bodoh sih ah. Oke. Oke. Siang lang ko aing keur lipoe. Mang, naon atuh mang ningali ke rame-ramena? Sia dik kulin jeung game saha Si Tebe. Kan si teh mah di Jakarta sok nang wadus sih mah beungeut. Aduh. Mang atuh teh ayo ningali. Ayo. HP. Ya. Ayo. Sekali lagi. Anjing itu motor saha di Nu make baju barem kan? Iya, bagus. Tah, Weh, iya. Anjing. Kenyaan nyeri bagus. ABK teh ABK we memang aing Bagus. Balik ah. Aduh anjing. Be, setelah ke Jakarta. Lupa aing tipu manor anjing aduh. Cek aing geus sengaja dog dilemu jadi gemel. Bohong anjing. Cek aing teh gemel teh. Payah bagus aing tipu manor baju ge menang mangi. Geus lah. Ayo mah ayo. Ayo ah. Nyari tanah di mah aing we. Ayo motor sari teh bagus. Aing mah kan di diukan atuh. Teuing da aing capek Geus leumpang. tetep kana tuh balik ah. Di bagus.